a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Byari kugenda bite iyo Cristiano Ronaldo atava muri Manchester United? Mu mpeshyi ya 2009 habayeho transfer yari iremereye mu mateka y'umupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo wari umaze imyaka 6 muri Manchester United yayivuyemo ajya mu ikipe ya Real Madrid ku mafaranga agera kuri $94 z'amayero. Icyo gihe yari transferi ihenze kurusha izindi zabayeho muri icyo gihe. Nyuma yaho Cristiano Ronaldo yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye kurusha abandi ku isi. Yatwaye Ballon d'Or, Champions League ndetse anatsinda ibitego byinshi. Ariko reka twibaze ikibazo kigira kiti: byari bugende bite iyo Cristiano Ronaldo atava muri Manchester United? Ese yari gutwara Ballon d'Or nyinshi nk'uko yabikoze? Ese Manchester United yari gukomeza idomina Burayi? Amateka ya Real Madrid yari kuba ameze ukundi? Mbahaye ikaze, nitwa Costa Jalas, iyi ni K-SportsCentre. Dusubiye inyuma mu mwaka wa 2003, Cristiano Ronaldo yageze muri Manchester United, Theater of Dream. Yaravuye muri Sporting Lisbon. Icyo gihe yari umusore muto w'umuhanga ariko utaramenyekana cyane. Mu myaka yakurikiyeho yarakoze ari umwe mu bakinnyi beza ku isi, ayobowe na Sir Alex Ferguson. Yafashije Manchester United gutwara Premier League inshuro nyinshi. Yafashije Manchester United gutwara UEFA Champions League ya 2008 ari nayo baheruka mu mwaka wa 2008, kandi yatwaye Ballon d'Or ye ya mbere mu mateka ye. Mu mwaka wakurikiyeho 2009 Cristiano yarageze ku rwego rwo hejuru. Yari amaze gutsinda ibitego 118 muri Manchester United, kandi amakipe yose yifuzaga umukinnyi nk'uwo. Ariko hari ikipe imwe yari ifite inzozi zo kumugura kuva kera akiri muto. Iyo ni Real Madrid, Los Blancos de Lily White. Perezida wa Real Madrid Florentino Perez yashakaga kubaka ikipe y'ibihangange irangajwe imbere na Cristiano Ronaldo, wari umwe mu bakinnyi bari ku isonga yabo yifuzaga gusinyisha. Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Byarangiye Cristiano Ronaldo avuye kuri Theater of Dream Old Trafford yerekeza kuri Santiago Bernabeu. Nyuma yaho gato amateka yose yarahindutse. Ariko se byari bugende bite iyo aguma i Manchester? Reka dutekereze gato cyane kuri aka kantu. Mu mwaka wa 2009 Manchester United yari igifite ikipe ikomeye: Ryan Giggs, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Nemanja Matic, imwe muri duo y'abamyugariro yabaye nziza ku isi. Iyo Ronaldo aza kuguma muri Manchester United, yari gukomeza kuba umwe mu bakinnyi bakomeye kurusha abandi bose. Mu buzima nyabwo Manchester United yatangiye kugabanuka buhoro buhoro nyuma yo kugenda kwa Cristiano Ronaldo no gusezera kwa Sir Alex Ferguson 2013. Kandi amahirwe yo kongera gutwara Champions League yari kwiyongera cyane iyo yemera kuhaguma. Birashoboka ko Manchester United yari gutwara nibura Champions League imwe hagati ya 2010 na 2015, kubera ko yisanze ku mukino wa nyuma 2009 wa Champions League. Yongera kugaruka 2011, ariko zose yarazitakaje. Ballon d'Or byo byari bugende bite kuri Cristiano Ronaldo? Muri Real Madrid yatwaye Ballon d'Or nyinshi. Ibi kandi byaturutse ku ntsinzi za Champions League yagiye atwara mu bihe bitandukanye ubwo yari kumwe n'ikipe ya Real Madrid. Cristiano Ronaldo yaza kuguma muri Manchester United, ibintu bishobora kuba byari kugorana. La Liga icyo gihe yari kurikiranywe cyane n'isi. Real Madrid, Barcelona byari yarigaruriye umupira w'amaguru. Ronaldo yashoboraga kuba yaratwaye Ballon d'Or nyinshi nk'izo yatwaye muri Real Madrid, ariko nanone kubera ko yari gukomeza kuba umukinnyi wa mbere muri Manchester United, yari gukomeza kuba mu bahatanira igihembo cy'umwaka. Birashoboka ko yari no gutwara nye ugeranyije n'izo yatwaye muri Real Madrid. Kuri Real Madrid iyo yari kubaho ubuhe buzima idafite Ronaldo wayifashije gutwara Champions League 3 zikurikiranya? Cristiano Ronaldo Aveiro yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi muri Real Madrid. Yafashije ikipe gutwara Champions League enye, yatsinze ibitego birenga 450. Iyo Cristiano Ronaldo ataza kwisanga muri Real Madrid,
amateka y'ikipe ashobora kuba yari kubarwa ukundi. Birashoboka kandi ko Barcelona Lionel Messi yari gukomeza kudomina Espagne igihe kirekire kurushaho. Mu yandi magambo, kugera kwa Cristiano Ronaldo muri Real ntago kwahinduye amateka gusa, ahubwo kwahinduye football yose. Hari ikindi kibazo gikomeye ngira ngo tuze no gusorezaho. Ese Ronaldo yari kugera ku rwego rwo guhangana na Lionel Messi nuko byagenze? Guhangana kwa Lionel Messi na Cristiano Ronaldo kwabereye cyane muri La Liga. Buri cyumweru abantu babonaga umwe akinira Real Madrid undi akinira Barcelona. Iryo hangana ryatumye bombi bazamura urwego rwabo kurushaho. Iyo Ronaldo aguma muri Premier League, iryo hangana ntiryari kuba rifite imbaraga nk'izo twabonye. Birashoboka ko amateka ya Ballon d'Or yari kuba atandukanye. Birashoboka ko Lionel Messi yari gutwara myinshi kurushaho. Birashoboka ko kandi Ronaldo atari kugera mu mibare y'ibitego yagezeho muri Real Madrid. Iyo turebye ibi byose dushobora kwemeza ibi bikurikira: Manchester United yari kungukira cyane mu kugumana Ronaldo, ariko Ronaldo ubwe ashobora kuba atarageze ku rwego rw'ibikombe, ibitego no kwamamara yagezeho mu ikipe ya Real Madrid. Rimwe na rimwe icyemezo kimwe gishobora guhindura amateka yawe yose. Kuva mu ikipe ya Manchester United kwa Ronaldo yerekeza i Santiago Bernabeu kwa Real Madrid, ntago kwahinduye ikipe imwe gusa, ahubwo byahinduye Manchester United, Lionel Messi, Real Madrid ndetse na football yose y'icyo gihe. Niyo mpamvu kugeza n'ubu umukunzi w'umupira w'amaguru akibaza ikibazo kigira kiti: byari bugende gute iyo Cristiano Ronaldo atava muri Manchester United? Ndabashimiye. Yitwa Costa Jalas. Kora subscribe, like, comment na share, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi.